وجینه زمان خو ای خوندوان نبویه ملت هیچ کسک به زمان. انا که پیناسه کریه زمان چرمه مروفه آن بدنا مروفه ام جیوه ده تر یعنی روح مروفه گیری و کنه مروفه تشتی که تو زمان خود خاصه ببیجه نه پیکانه که تو زمانه که دنه تکاره به همان تشتی ببیجه هبون و نبون آمه بزمانه مبون یعنی که زمانه به تو نبوی گاوه از چمه زمان همو تشتی دخواد ده آفرینه چانداته هبوناته دیروکاته جبر وی هاوی زمان جبو من اوه جیانا اکو گمروف بویشه که از بجیم دوید به زمان خوابه ناویم مظهر اکتاش تین ناسیم به وقت بره دویژن لبنیا خطی لگندکی دربیسیه 24 نیسانا 1954 الویدری حاتم دنی پشتی سارک 2 سال درباس دبه دچه گندکی جیران جردگو مچفا الویدری مجیانا خبر دوام کر ده 6 سالیا خود باوی می درسا قرآن رمدا به برجی احمد خانی نوبهارا بچوکم درس دامه پشتیم قرآن ختم کر از شام دبستانا سرطایی لو دره به عربی بو لگندکی ناوی و تلبه در بو ام بچون و دره لی ازشی به عربی نزانی بو خوندن و نویساندن پرخوش مده نویساند لورا بابیم از هین کربوم لی آخافتن تو نبو پر بزورام دچود و دره ده یعنی ما پر زحمتی دکشان جبو هم تکلیا به ما مستر تکلیا به هواره خور ما لوی دره فهم کرد که ایدی براستی چما بزمانی ما پروردن آبه دوی دره ده پرس ده مجیه مده چیک بون لورا من نوبهارجی دخوان وای به کرمانجی دکاری به نویساندن لدبستانی پرورده تماما به عربی بو تیپین عربی داد نویساندن نوبهار جی به تیپین عربی نویساندی بون لودره تیپ لاتینی ما هیچ نزانی بون ندهات خوندن به وی هاوی حتی پولا پینجا لودره ما خوند 1966 پیشتره مجوی گندی بار کر باوی می بریار دا کو ایدی درباسی وره مرن باکر سرخطی و مالام بار کر بشبکه کامیونک آنین و مالام تشتی سوک تشتی کاری بون به درواس بکن اوانا ایدن لوی دریشتن و او بریا قاچاقچیام درواس کرن لهلا قزل تبر دور ام درواس بون ام هاتن گنده خواه گنده ما گندکی گریدای دیرکا جای مازی عربته ام هاتن عربته لوی داره سالا یکمین بو دبستان لگند ودبو وک چند مه درباس بون دو مه بو چه بو درباس بو دبستان دست پیکری بو رابو ام جی از و برای خواه ام چون دبستانی رابو بکی من برن گو اوانا جی و بین دبستانه ام ناوی من نویساندن و چاقی تابی ام ده نفوسه ده کتمن باوی متنی قیداوی هی لی ام نهاتنه و وی هاوی ام چون دبستانه پولا پینجا و از وگریان پولا یکی لورا تیپ جدا و زمان تنه ایجار یعنی او درونیا کو گوی دمی گمجیای یعنی نزانم پر زحمت بگوتنان به پیوی نای گوتن یعنی او تشتانی کو مدکشان از دگریام جانا خواب بخوا از دگریام چما وا اش پینجا دا کتم یکی و ایجار بسر دجی از نظام بومه
او زانبونا me daketiyê nezanbûnê, daketiyê sifrê û îcar dewar bi xetika dest pê bike û îcar a û b pir û pir zehmet bû. Îcar yani wek min got ez digiriyam carna, ez bi xwe çîk dibûm, ev çi bû, em çima hatin, heta me çî kir, me ji bavê xwe çima dîsa vegerin. Yani wek şikestinekê di me çêbû, ew hêviya ku me dikir. Li dibistanê piştî çendakî hinekî wa hînbûn çêbû pêve mamoste êdî got kurmancî qedexeyê. Qedexe hem li dibistanê hem jî li malê got divê tu li malê jî bi dêw bavê xwe re bi kurmancî nepeyivin, bi Tirkî bipeyivin. Yani me got dêw bavê me nizanî got bira xwe nizanî bi got wan re bipeyivin. Îcar tiştekî eveya çi qiyamet bû ser serê me rabû û ceza dida me, ceza jî kevir bi me dan kişandin. Kevir diçû belkî ji çend sed metre wê de digot hûn ê herin du kevira, sê kevira, çar kevira bînin, kevir tanîn hewşa dibistanê. Vî hawî ceza axaftina bi kurmancî me dixwar yani. Piştî em çûn dibistana navîn li Koserê yan Qiziltepe li wê derê me xwend. Pişt re kovar derketin, çûn lîseyê wextanê dema ku em çûn lîse êdî ew kovarne derketin riya azadî bû, rizgarî bi kurmancî derdiketin hinek ji wan. Me dixwend me mûzîn derketibû a rehmetî Mehmed Emîn Bozaslan. Ew pirtûk wê çaxê wextanê hatibû weşandin bi tîpên latînî, berê bi tîpên erebî bû. Pişt re wî ji erebî wergerand latînî. Me ew pirtûka Ehmedê Xanî me ji wî hînbû me dixwend. Kurmancî dixwend, lê pir ne bi kurmanciyek pir herikbar û çî bû, me bi zehmetî dixwend. Lewra mamostetî tune bû û adin weke tirsekê her tim li ser me bû ji xwe. Yani ew ku bi kurmancî bi hinek ribê dîtin, mala wan xera dibe. Yani yekê heta eveya tê bîra me Musayê berber hebû yekî xelef biborin. Xelefê berber li Koserê, berber yekî feqîr bû, pê re kovara a xebatê hatibû girtin, biribûn nenûkê wî kişandibûn. Yani tiştekî wisa, îcar xwedî derketina li zimanê Kurdî tiştekî wisa bû. Yani divê ewana li ber çava bihatana girtin, ew tade û zehmet û çîk û bi vî hawî dîsa jî em li dû bûn. Em me dixwest yani, em me dixwest bixwînin, hîn bibin, zane bibin, di warê ziman de. Di lîse de ew jiyana dest pê kir ku em li nasname em çine neçine. Di wê derê de ew wê çaxê ew bayê şêst û heştan ê ciwaniyê ê şoreşgerî dest pê kiribû. Me jî xwe di nav wê derê de dît êdî û bi wî hawî îcar li ser navê ciwan ê Kurdan çend rêxistin hebûn. Me dixwend ew meraq hebû. Ji rizgarî bigire, ji azadiya welat bigire, ji xebatê bigire, ji wekî din hebûn yani. Virdê wê de diçûn me nav lêgerînekê de bû. Gelo ev çiyê wê çawa bive lê hêviyek ji me re çêkiribû. Hêviyek çêkiribû êdî ku evana wê bibin, hetanê ku em çûn eğitim enstitüsya a Rihayê li wê derê zaten a mamostetiyê bû. Piştî du salê wa me êdî em bûn mamoste û bi fermî êdî me mamostetî kir. Îcar me zarok perwerde û hînî zimanê Tirkî kirin. Ew di hêlekê de
çawa çêbû destpêka wê li Adenê me dest bi mamostetiyê kir. Pişt demek Kurd êdî ez hatim li Mêrdîn li gundekî cîranê xwe, cîranê gundê me bû, li wê derê mamoste bûm. Zarok hema bivêjî Tirkî nizanîbûn, hiç nizanîbûn. Ji bo ku ez wan hîn bikim, ka di wê derê de ew çi dihat bîra me nizanim heta zêdey demê min dema xwe dida ji bo hînkirina wan. Yani heta rojê carna şemî û yekşemê jî min çik dikir zarokên ê paştimayî me ba wan dikir me diçû ders dida wan. Yani me dixwest zane bibin. Ew lewra li wê derê di wê herêmê de kesê yekemîn ku bû mamoste ez bûm. Me ew tadeya ku gundî dikşînin ku ji ber ziman, ji ber nezanbûnê me didît me ewaya xwe his dikir û wekî me dixwest ji bo ku li dijî em vê tarîtiyê li vê nezaniyê derkevin divê zarokê me zane bibin. Dema ku me ew ziman hînî wan dikir jî me perwerde dibistana seretayî jî dînî wan dikir, lê me hişmendiyek jî dida wan. Yani tew nebe me rêya fikirandinê me dida ber wan. Hem li wê derê di destpêkê jî de me dikirin. Yani me bi her tişt bi awayekî jiyanî me dikir, me tiştekî rê wan bida, metre me rê wan bida, me kîlometre heta ge me rê zaroka dida, me 1000 metro di pîvan me got ev kîlometre hake. Ew çinin me awaya bi xwe bîha wî bi mînaka me didan wan wan bi devê xwe êdî digotin em evin. Yani zarokê me pir jîr bûn di derna di wextan biçûn dibistanên ê wekî din gundên dinê di wek hawê zanebûnê pêşbirka zanebûnê di nav gunda di çê dibûn, zarokê min yekemîn derdiketin. Lewra me bi kurmancî me ders tiştê fehm nedikirin, hele hej matematîkê kurmancî min ji wan re digotin. Yani me waya çik nedikir, çawa zê zimanê xwe qedexe bikim, lewra me kişandibû ji ber nezanbûnê me nizanîbû tiştê problem wek hawê pirsgirêk çareser bikirana. Îcar di wextanê li dibistana gundê xwe me dixwend 1970 li wê derê êdî jiyana me pir zehmet bû. Ez hatim dorpêşkirin weke. Rabû dewletê me nefî kir, sirgûn kir. Ez çûm 4 sala li Sîwasê mam. Me 4 salê xwe li wir qedand û pêvê êdî mikarî bû tayîn bixwesta. Me tayîna xwe xwest lê nikarîbûm biçama Mêrdîn ji wê derê carekê ku ez wê çaxê walîtiya awarteya wê çayê bi ser bixwe bû, yani wekî çikekê bû. Biryar dabû ku ez neçim wê derê, rabû me Amed xwest. Ez hatim Amedê, li Amedê me şandin hênê. Ez çûm li hênê li wê derê me mamostetî kir. Piştre ez hatim Amedê, li vê derê li Amedê jî çûm dibistana Peyasê. Li wê derê 3 sala me kir, sala çara dîsa me sirgûn kirin. Ber xebatên sendîqayê car bi awakî çalak di nav sendîqa de me kar xebatê sendîqa dimeşand. Çûn wek hawê sal û nîvekê wan li Tekirdağê, me sirgûnî Tekirdağê kirin. Ev fikirî nikarîbû malbat bibira, malbat li vir ma, li Amedê ma û ez bi xwe çûm Tekirdağê. Ji wê derê piştre me tayîn xwest, ez hatim herêma Rihayê. Îcar li Rihayê dîsa malbat li vir e, ez li wêran şarê ez çûm 3 sala li gundekê Ereba mam. Dema li wêran şarê 2002 de di nav eğitim senê de em civiyan li Rihayê gotin êdî em dixwazin em zimanê xwe hîn bibin û mamoste lazim e.
لوی داره رابو دناف خود ام آخوین که بکه که نکه او پیوردان می گوته بی کاری بکه کاری ماموستیه بکه کیف خوشی می او قبول کر لی پروردگار چه هاوی ازیب چه هاوی بکم از کتم ناو لی کولینا او خبتیم مجیش خور لگوری خو ربازک درخست اولی هین کرنا تیپان دنگه وان پشت را ایدی پیف چاوا هاتن چیکرن پیوین به پیشگران به پاشگران به نافگران به وی هاوی ما پرورده دا شاگردین خواه که هیچ نزانی بون او بقاسی ساله که به وی هاوی ما پرورده دا پشتر 2004 ده از متاین خواست از چوم اوجی آوی مجبوری چوم لسورگی مام لسورگی جی ساله که مقداند ایدی اسکاری بوم بهاتا ما آمده از خاتم آمده دی سال 2 ساله ما مستطی کرو پیوه ایدی مگو بس ایدی به هوا کی فرمی ما شخوا دناو ایتم سنه ده او خبات ما چه دکن خبات زمان دست پی کربون کوملیا کردی داره حتی مزراندن 2006 ده و اجی دناو دامزرنری و کوملی ده بوم و در ریوبریاوی ده مجی گرد و ما بیهاوی خبات زمان مشاند ده کوملی ده کوملا کردی داره ده یکمین بو کوملا یک لسر ناوی زمان کردی دهات دامزراندن ما هول دا کو ام زمانه کی خوش و بریک و پیک درخن لورا مجی انستیتیا استانبول لوی داره پرورده هاتو بوداین لوی داره آب موسا رحمتی فقیه حسین و سامی تان وان ما مستتیا وی داره کربون و دکرن ام جوان هین دبون نوت نوان ام رابو دست به درسه کر نه دیارش خو zaten مجناوی وان ما گوتو بو نه بناف کری دوی داره ده و هم جالی زاین ده ویجی نه دیاره نه بناف کرینه فقط آن دکن ای بناف کری ده دیاره مثلا حوالا من سورگل هات حوال نیمه هنه کبون جدر وی ما جمع سانتر بون ما بانکوان دکر دهاتن هم درس دان ما هم دان شاگردین خوندکارین کو دهاتن کوملی ما لوی داره وک آتولیا ود کرن قرص بون و بی هاوی ما پرورده دا ده سال 2007 ده پولک وکر پولا گهاندنا ماموستیان بقاسی 6 ماه دوم کر از بخوشی تبلیوان قرصانا دبوم جبو هین بونا زمان ام پر لسر دفکرین لسر دسکنین کو ام قاربن زمانه کی پرورده درخن ولی ولوی داره دست نویساندنا وان پرتوکان آکو اوی لوان قرصانا به داین هوا نیمه کو بزمان بیانی جی هیم ببون گوری ری بازین پرورده لجیهان چاواتین کرن جارا یکمین هینکر درخستن و مجی به ریاوان هینکرانا ما ایدی شاگرده خواه هین دکرن هینی زمان دکرن لورا دوی هر مروف هلا تایبت کو اوانه کو املوی عردنگاریه دجین یعنی دوی زمان خوزانه بن هر چه قاس قدخه و زحمتی و زورداریا و هبه هگر چه قاس دز اوانتاجه وی زمانی هبن جی لی دوی مروف زمان خوزانه بیانی ام جبو کسکی مرو زمان خواهی نا جبو خواه مرین دبی جبو کسایت دا خواه جبو جواکا خواه جبو بردوامیا و ملت خواه دوی ام زمان خوزانه بن یعنی مامۆستا ماساژ بە ساڵانە هەواڵتیەکی me heye bi rastî jî kesekê wisa mirov dikare bêje ku çanda Kurdî, nasnama Kurdî, zimanê Kurdî hemû
di kesayeta mamoste da hatine bahev kesekî wisa derketiye. Girêdayê bi her awayî netewa xwe mirovek e. Gava ku avalê mazhar tê bîra min, navê îlcikî bê gotin, du tiştên bîra min. Yek jê fedakariya hevalê mazhar e, ku îş ku kar ku xist ser xwe, wek karê xwe yê taybetî lê miqate ye û di wî warî de teqet ser dikeve ji bona ku weke karê taybet ji xwe lê dinêre tu da jî fedakariya wî ku em giş karê xwe yê taybet dikin, ew karê xwe yê welatê xwe dikin û di warê ziman de dixşiğil û keda xwe dixê. Mamoste mazhar, mamosteyê ma yo kurmancî yo, dema ku ma waşt ma xwe re kurmancî bander bibe. İşte keda xwe da ma û ma bi sayê ziwanê xwe kurmanciyê xwe bander bene. Mamoste mazhar jiyana xwe yani ciyayê xwe hemme polî ra ziwan kultur û tarîxê Kurda ser awan keno. Yani wazen o ki hemme cadı, hemme saziyandı, miyanê şarê ma de tena ziwanê ma bêro qalî kerdiş. Tena kulturê ma bêro şinasnayiş. Caho ku destê xwe dano piro şên keno. Mesela tiya de mamosteya ma keno la erdî vîneno xurê de dar ano ma tiya dar dironene. Her roj ma yo gotina pêşiyan rê de mesela ma tarixê xwe dê bander bene. Demê aver sebî nika ma kura dê û ameyê xwe ma do seniya wa bibo. No pol ra ez eşkana vaca ki mamoste mazhar saba ziwanê Kurdî, saba kulturê Kurdan û tarixê Kurdan keda zav erjaya deno ma spasdarê cî. Ez texmîn nakim çawa ez ana rastî zimanê erebî jî di wextanê kir wek min got wê dirê min baş zanîbû û ez hatim vê dirê piştî yani çîkir me pir hewl da. Ez hîn bibim zimanê Tirkî jî ez xweş hîn bûm lê bi axaftinê de di çîkê de ew ji dilê mirov nayê. Lê wextanê ku ez bi zimanê xwe dipeyivim yani evana derdikeve di mîmîkê mirov de, di her hestê mirov de ew derdikevin tiştê ku tu bi zimanê xwe dixwaze bibêje ne pêkan e ku tu bi zimanekî dinê dikaribe heman tiştî bibêje.